Yeboah Esiedu ana oye radio presenter. Ati se mami oye adwuma oye ayi radio mu ayi pass pedede. Bebia no wotete especially Adom Adom FM. Hopa na mami Yeboah eje eye adwuma wo na oye journalist kese pa. Na mami etiwa no si there bi osoro afren osoro akasa nyame nsa aba ne so a ewo se okoye nyame adwuma mami eja na adwuma na se professional worker okita no ojato na ma ofra asore sunti na ofra ni mu ni nyina oye bi oye prophet oye evangelist oye counselor awarefo ni awarefo ntokwa ba ye nsem a mami ne betwi atena se yetu yefo de ne ma tutu yie se ne ebe ya bibia abekọ kama na mami afia wie afia hyase ya awale nsuo atogu mami so yentie mu nsem a mami ewo kunu dada na yetete se wajai aware ena aware fufuri eba so na social media si nso de se wo so na sabe se wo bo wadeja etu abonti a menua ba enyira ye yebekwa akofa ba ne aka enti ye nuanom ba sabe yebo ehu adeja wo social media so bia ne yenya ohene bi anase president bi so obewale ya hey Ghana fo ebekwa akofa sabe wakosu ya dompe e de abetu abonti ma wale bi aiden abo Maame Yeboah Esiedu epiemu ewo delay shows na nsem e course no Maame Yeboah kire se eye awalija na se divorce de wono de oye against kra na wale divorce ne enye nemu onu o believe in workout aware ne tisen kra wo se wo ye hu adwuma se ne be ya aware ne beja na onu aware jai pa de na mpo se mu ja aware ne kra enu kwan se wo ba no ukọ ware sa na wo be ma no so enko wale because o mu mienu na mo ye nkrofo yire nti wo be ma wo kofo obi yire na sa na oba no so wakofa obi krunti ono de divorce de oye against it we nkrofo edosopo mami papa mami Yeboah ankasa eje abetwe camera esine so akasa sane ba ya awarija ne ba nyono eneja ye ne kunemo ni kurankasa enejam yentie emunsem emra utu futu egu public neni without evidence tie mi ye mami Yeboah Esiedu we bisa won say okuja ni kunu ni kunu no ofie anase no wo he asana wo na wo sie se no okuja ni kunu yes eyampa ni kunu fifie for so many months ni kunu fifie no ofre ni kunu se ni kunu brefie ni kunu bisa na yere se me befie ahe na odbe mame asagoro enya agoro esagoro enya agoro papa ne pie ene mba akotwe mumume ode aye mame ne ba akomienu miensa abroso ena mame se de bi mintimi biom ena mame ne de papa ne nsa mame Yeboah Esiedu de ni kunu nsa ekoma ni kunu ebusuafo a ode boni henya ahwe se bia ni kunu hu nsa na ode America bebe fie muntie mu ma jump into conclusion in me wo audio amebo it share video no mame mu ma jump into conclusion ni amunim Kofi album kan ya kase na yasa korokodo mame Yeboah Esiedu na kopon chade na yasa me mame me friend na yasa bisa no se ni Kofi album kan ye no eye no kre ana enye no kre once me wo me mame no contact na me ni din sawaso de me mo bi be din trot no so social media ha so bika sabto so na one sound ti unchiri ma ebe ba beto so say there's no peace for the wicked and we are not going to give the wicked one peace. Okay, Maame Yeboah Esiedu de nsa koma ni kunu ebusuafo. Odi hunehuna ni kunu se be ma ne bebe fie. Odi koyote wotwe ni kunu be ye so many months. One day bi Maame Yeboah da sole na nkrofo boni pum. Eye de yasem a ye de court letter bre no. Wan ye de court letter bre na o se ni kunu. Ei. Ense ya me de ko asem ni ko hunehuna me kunu. Iti me kunu ambe fie ma odi court letter ina abre me ana. Me mama na ba na yas one mama me mama kwa ba me mama kwa ba Yakobon hira ina mama Yeboah Esiedu fa phone free ni kunu say papa insana me de kwa na me de hunemu na say anka wo bebe fie o se hwe na me pe weja wo de na wo de me nsa akọ mama me ni uni asem o yenko hia wo court we na mama Yeboah Esiedu bisa ni kunu say denti na de me court de na wo ji o se me ne watena ejapade aya ye nyina ye nchem Maame Yeboah se me ntwe na court decide
me de japade ni na ma me ne unchemu fa opede yin o se me pe East Legon fie na yesi ma ye ma no East Legon fie na ma me ye bo esi erusi ama ne mba and I was say botia no fie bi I don't know I stand to be corrected fie na no mutim no papa ni na tim no papa ni so pon no so o se fa me no nche me ma nko court kana court nka se me no nche fa because sabe me ne wotina ye ni nyame hira me two me ne wo ma me ne wo ntwe manso fa e ho no se ka na watim di ko donation no ka kese ye no o sampe aka ho mama ye bo serious no pe na ope papa fa me no ni chempe iti mama ye bo ade nyoma ni na surrender man without court decision no ina ode mama ye bo court biem say MoMo number yedi asole collection faso no court nye na won hwe no won chem na won fa de ma no e ho court ampene inti odi mama ye bu esi ni court so nko no nko sign because all na wie mama ni any choice osu ye de by no any choice ino okoko sign ade die japade ni na ejapade de court na eje mama papa no no si odi mama ye bu esi edua court akwa jine japade ina mama ni se me ma court decide fa me dia chaw na se court dey decide ye dey Mr. and Mrs. akomeche mu ni we be fa half we ya fa half mama ni se ono onje she on peshi se papa ni se e japade no pa on fa ino de che no me wo odua me bo attach me accusation Mumbisa papa ni say. Yes, darling. Mumbisa papa ni say. Na ne ma me wo hono na osheba. Yes, baby. I love you, darling. I love you, mama. Mumbisa papa ni say. Na one ma me wo na osheba. Na osheba. Na one ma me no yi chop money, no yi chop money. Na one ma me no wono wan dem po no yonko akonwa me wo odua papa na kase ni nsem ono aba be confess montam ku matena ma me ye bo ni japade we nyina ma papa no ya anti wo social media o ma me ye bo abe wale pe odubum papa no kodi nkomo kire blog se ma me no bi no be wale no nti okoda sanye ya obe sam be fa ma me ne ba comes to me, baby. Come, mama. It's your own say, mamma, now, Wallen, in their family team. More much, mamma, say, never say, mamma, no, or coordination, so say, what we a divorce, I'll be, and say, you walubium. Na Satam, the Nikunu Teten, or the Casaquama Nikunu said, divorce no pray. I did not know yen on supporting. It Maame no koye sa interview no papa ne de hye ni tirim say me yere se ono de onya wale na so ja wale kra na on wale bi me se be me bia wale nti o de hye ni tirim so obro maame na bre ni sum ekunu maame ne ntimi wale bi o sa interview na maame ye bo eje koye wo delay ho no e di sunson so bebre ba na wale e ma be ma ne nya advantage se me yere se me was a video no Ekwientwa na me pese mbisa say Ghana man Ghana mema ye memfa ya dwen e ma counselors ni bebre wo mu so mo boy bataya ye ma ye ni enda ho bebre na ye book e na omusua e na omode kire ya ampa enti wo so uko mo ho na wo so wabie wani na wo so wade pa bia na se wa wale bi ankohwero ekwientwa na mde nsembe so akra